kwente njani ngalo amaplan wami uNkulunkulu wami kwente njani ngalo amaplan wami ngakubenza kwente njani ngalo amaplan wonke nangisa waladwe bo ungafuni nyalo so ukukhokoza utentayo la indlela ubona gogo mina ngathi ukuthi wabanani uthi ongibambisa la kuyini ubona lo ngakhaldesk yesikilani engaba indongwane khona desk le babe Nkosi yami 28 manje tabe kwente kani tabe kwente kani emini namphaka amanzini tabe kwente ka 28 Kabza the small kukabala bajayiva abantu balaba abantu bathi ye uthu phakathi ngola ngeke uze wakhele mina Kabza the small ushayele mina wathi gogo asihlangane lapho mina ngijike kakhulu esilwane kakhulu asengilokunye emapiyane efikela thikwethu emapiyane Kabza the small uphekwa ngemla ngeke azente ngale lokhu kungawa lokhu kuyisele akuphushwa vele akuphushwa ukuphushela into uyathi sinza nganani desk esilwane uyambomile ngamphakathi ukuthi unganani ngihamba kwe river store ngeke udlale ngaba nganani ola le player lingabekwa la kuloko esilwane ngoba le players sohlangana lamakhulu ngaba njani ngokuthi mhla ka 28 March uhambe emini namphaki wena nami ngitiyambele utobona ukuthi abangadlaleli la akuyimine nawe kuphela wonke umuntu umenyiwe lapha sibana so ngathunza mbamba kuyale Kabza lesimuntu abangasiyedwa uhamba naloko abafanyana lo Melo Slizi engabe getheni malini esilwane 100 rand elibet alithanga lithi 100 rand mani ngawulethi iposter kimi wonke umuntu asafunze na iposter buye ungibambise ke gogo la hayi ke lokho iposter Iswayimi yabantwana bakho ehlisa umoya wakho wempumelelo